Episkop Kostajnički Serafim, vikar mitropolita Srednje-zapadnoameričkog Longina, služio je liturgiju u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog u Čikagu. U liturgijskoj besedi vladika Serafim je kazao: Neka nazavlja i spasenje ova sveta liturgija, ovaj sveti dan. Znamo da se dosta nas ovdje okupilo također danas da malo pomognemo, ako je moguće, za ovaj naš projekat u Libertyvilu, obnova Konaka u manastiru Svetog Save. I to su, ako smijem uopšte reći, neke ovako porođajne muke, ali u odnosu, braćo i sestre, iskreno, na muke koje je naš sveti Mardarije pretrpio prije 100 godina. Ove naše muke su ovako, malte ne da kažemo, više teoretske nego one stvarne. Pa ako ste došli da pomognete, hvala vam, sabraćemo se tamo u sali, vidjet ćete ove moje saradnike, imaju tamo sve materijale, sve podatke koje biste željeli vidjeti. I ako ne možete danas pomoći, reče domaćin, ostanite svejedno na ručku, pošto je pripremljeno dovoljno. Nakon liturgije u crkvenoj sali održan je dobrotvorni ručak za manastir Svetog Save. Episkop Serafim je predstavio dosadašnji napredak radova i planova za konačno dovršenje centra Svetog Mardarija. Organizatori dobrotvornog ručka na čelu sa protoijerejem Darkom Spasojevićem, starešinom sabornog hrama u Čikagu, obavestili su o izuzetnom odazivu srpske zajednice u Americi i da se za izgradnju centra Svetog Mardarija tog dana prikupilo $75.000 kako bi se završio duhovni dom dostojan uspomene na Svetog Mardarija Libertvilskog. Sa blagoslovom